KSA Jameson timung arwa tumpen perang ke amai kangni. Hills People Cultural Program atumpen perang ke amai kepa. Mentila pen DAV School ada kaclenga tawar akele ke heno parpe ka jok ke dam ke bang ara atom kisum ke pona. Kardom pini Kirby Prime tama biota long pen nelisami rani timungpi. Tangte pini Kirby Prime tama biota angton pen arjuik tha. District Press Club of Kirby Anglong Sayamalong pini KSA Jameson timung arwa tumpen perang ke amai kapiro pona hot Tensing rong pia phan Kirby Anglong Autonomous Council along Joint Secretary arpupen hekjok nangji lapen CALA arpu along penta pavidet nangji pusi ke hang pado. Tensing rong pia phan CALA arpupen sorplot nangji. Kirby Anglong Autonomous Council along Joint Secretary arputa hekjok nangji. Lapen alang li rumah long ki klempom mandar SK atamaha warring ang hoipen pasang lap nangji. Kalite ang hoipen than pet nangji. Mandar tarun rong pia son along li avi pin pen long li ahem kuat malong long li thidun pen ahem asoramen asopu asopia men lapen amit thangamen ka thapdun loksi kaddo kave sika kuti trokep andopusi therang kia maya long KSA Dipu Regional Committee mepu Bisnuram phangcho pen ke jongpado. Kewang jilang apura hojong si Tensing rong pia phan SK Mondor atama phan arpu pen pasun se pulote soda pen NH39/36 kachlenga tawar kerang tha siding si soda pen tesong dipusi KSA Central Committee along pachathangchun bang Moniram teron pen pachini. Polena tawar kaslama long lialam kia long Tensing rong pi Mondor tarun rong pi detle kachrap ke dokari. Laswalong Kirby Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Kiswa Mata laswalong di alam kialong kacirap dundoputa lamte arboktu. Kewang jilang apura hot KSA atumpen laswalong li alam kia puthak kace song ko ang akhir dojima lake apor se ifan. Nang itu kan ini tuh Kirby cari song pen. Nang itu hangat yang menang itu nanti nang tiap pot lapen nang itu lah district Press Club of Kirby Anglong asai Anglong. Ini cuma conference naik tangi long apot transit ini district Press Club of Kirby Anglong ini cuma Kirby bocor ya som adalah Dipu district pen central pen jelang sih itu lah tong sekot pen asal conference ini nangkok akhir pi alam mage laporan lo je lah non Kirby Anglong Autonomous Council lo kedobo Tensing rong pia pan Autonomous Council lo pen palang ya apos pen hek lo nangji lapan alang ipan spesial lah kalalong non lah adjust ke dobo sor lo nangji lapan alang yang darong kan ke klembo bawa otoriti yang darong kan ke klembo amondo turun rong pia pan terminate nangji kontennya situ press conference ke dobo baklang lo lah darong ka lah turun rong pi alang ipan itu pinian make poklana lapen rat agi kancong situ jongpon delo laso press conference koi pen nalito media koi pen Kirby long la kedo bom non la korwe long le kan hok dun bek abang tu abang phia tumapan alang li long ko ansi long le pichima lapen alang li non ko anakang si turun le kaung makiruji mata atanang itu man itu kagos koi nampak lang tahong ajo wang ko meeting nang dolin ko 10% nang pinanji 10% yang kita korbetan kan yang happy jadi ko bangke nang itu kakere nang di alam masih ada nomor ini bangke lake nang itu malong le kamahok alat nang itu kan compensation nang pilo ladake nang itu kemang nang ji masih lo lake nang itu matangka lo lapenge forle nalong le long la kamahok dun rek abang ko abang itu non kemang hilang api jong 10% amen pen management tum rong nang dulu ko tangke jakong ke nang itu pilo nang itu sila ke cingsai nang ko lake pandu long le nang ko management tum ala 10% kilo long manje nang itu sing ham cek nang ko jakong ke nang itu long sidolo ko pa ke nang kan forwe along le along kamahok dun rek la long le hai butu kemang hilang api bangke nang itu la omor disone nang li hamle bangoi sida menang litum nak 10% tangka jungjung ali hamakan nang itu nang helo kusin itu nikah helo cari sompe mangke nang pasin itu
The reason why the Karbi Student Association Diffu District Committee is organizing this dharna is that because in the distributions of compensations in Foreland, many anomalies and many discrepancies happens in Foreland compensation distributions. And due to these discrepancies and due to these anomalies, the Karbi Student Associations yesterday organized demonstrations for Mr. Tensing Rompi, who is the competent authority of land acquisitions of our Karbi Anglong Autonomous Council. Under the mandate of Tensing Rompi, many Mondo and SK have included their name in the foreland compensations illegally. This media, we would like to appeal to Karbi Anglong Autonomous Council to terminate Mr. Tensing Rompi as early as possible. Why we are asking to terminate Mr. Tensing Rompi is because he is very incompetent and he is very corrupted. And because of this corrupted person, today many beneficiaries and many downtrodden peoples or many villagers are suffering. They are not even getting their legal compensations because of those Tensing Rompi and other Mondo and other SK. Because of them, today many villagers are suffering because of them. So that's why yesterday the Karbi Student Associations have organized a dharna to terminate Mr. Tensing Rompi and other Mondo like Mr. Tarun Rompi and other Mondos and other SK who are working or who are under the mandate of Mr. Tensing Rompi. Nona kele jipai pai ni paing kora isiar ni sarsing teron langkung habe town holalong karchua mai kapeman Punjab hantara lang so first IBA long Hills People Cultural Forum atum pen perangka mai ke pha perangka mai along HPC apa mai phu lai chaning leng pen kapachinia tengke kedam tanga pora hot Karbiang long aloke kemenai lapen kang samjen adim lopusi star saratum kethan Sita surihini aningkan pen surihini ra krepo anikanang bong malom ke Karbiang long henlo suluk sodak ke ong nai kangkir ke ong nai lapen kacibuhong kacing cek ke ong nai akapre akhe pen Karbia ke aphan kapacibuhong pen ladak suluk sodak atomon pir the aphan kapacethang Lasi Hills People Cultural Forum ahin pen Karbiang long alo kewang jilangarni monsam ke thir klong lapen ladak kaching thuran parta kapre kakhe atum pen sitame dorapet thakrapet Karbia tuma kisung kali akapre kakhe atum tame anghor nang endun nangji laso kamatha pensi laso asong paklang lo kadu ko phanta aprangsi Hills People Cultural Forum ahin pen akiro pilo ilitum nalitum hananga chufa ting pen nalitum da hananga palipot akinang sob bangala hello je kidam tanga por hut Karbiang long ifusar tum nangathan dake ingsamjin pen kedodim lapen kemenai lapen kangsamjin a place a jagat pusi ilitum phan recognize kedo sita angbong 2000 pen 2015 alom angbong ke Karbiang long hello soluk sodak ke ongnai Karbiang long hello kebon ke ongnai pen Karbiang long hello chibhong ka chingchek kapre ka akhai pen Karbi akhai phan ka pachibhong pula so alam pen ilitum phan dak soluk sodak atomon asonsi pirthelong ka chithang po lastami lasi non labang so por Hills People Cultural Forum ahin pen abangke Karbiang long arlo kiwang jilang monsam kithir klong lapen lada kaching thur lapen itum ningi sipet kapre akhai pen sitami Dora pet thagra pet Karbia problems pu Karbiang long problems te only Karbia khe akisung gali lake Karbiang long ki doan akhai tum akisung pu sonsi bang kapre akhai tum ta daitto na endu nai lapen kapre akhai kisung ta Karbi tum sitami alang li tum long kachingwai kachingsai dun naphan eli tum hin penta kachirap kachito du no donai kula so ke matha pensini tum laso asong paklang Karbiang long alo isia pora hot arlo asong risim pen chi olo pulote akapre kasong atum klang thuda titi sita nona bangke doan asong atum ta isia long club lapen monsamalong kewan thega pot HPC pen dengpon lo
non ana bangke chu 2016 cultural exchange program pa dodet penapi non pini bangke Karbi Anglong along por hudlo plotang te dak arlo song amen pen isia song surrender lote isia song klang rok titi UPDS surrender war det pen stami kenelep doko lapen KPLT do doko sita non botai bangke do ana song tumta ladak ministrim long kiwang et lake Hills People Cultural Forum ahin pen nilitum welcome lo lapen lasona por husi government ahin penta ilitum dak government ahin akijapon lasing samjin parliament pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangaphan Doctorate Award kachepalong dun thekapot nonang keleji pai pai ni phai ingkoira isiarni sarsing teron langkong habe town holalong monsam kiwana tuma phan an karcho padoponji pusi laichaning lengpen pachini Dr. Tuliram Ronghang alangli title kachelong laki alangli peace lapen education aputhak pen lasi ingsamjin pen alangli award kelong aputhak si nilitum 21 tarik August la 2022 bangke dak sarsing teron langkung habi auditorium holarlo laso holarlo bangke nilitum alangli tumpan peace kiwang tumpan an karcho ponji Karbi Anglong Autonomous Council along a chief CM Dr. Tuliram Ronghang pen chenglok MP MLAs lapen EM MSC lapen dak potmosari kelong bangpu ladak rombong terang sar donesor inti sar lapen ji ala signatory long outfit organization atum signatory peace kiwang atum panan Karbia group Dimasa group lapen Kukia group ladak kiwang tangdo la kadu kabe tumhanta nili tumahin pen ministrim kiwang apot alang litum hanta la solong karcho pondet jia pansini tum ciparai ponlo lasi 21 tarik arni bangke dak kei ingkoi rapli kaprek tribes lapen communities atum cetonglo lasi halabang suarni Karbi Anglong arat atum ladak pen cenglok asama long ili tumhan henodak atomon mentuni ke Japon ili tumhan mentuni nang puponpo Karbi Anglong ke jongli Karbi tum ke laso alame bangke ili tum ingsamjin ladak akheita kang samsin si kido kang tung lapen kacing thur kang tung pula so alama bangke pini asam chot kali India long sedame ili tum dak ning isipet lapen dorapet Karbi Anglong akisung bangke kadu ka akhe kisung pumathapen ke pachun ponje phansi niltum labang suarni program pathiklo lasi Karbi Anglong arlo ke doan akhe lapen ke thekiri lapen dak doan intellectual pen song doan dum stame laso program long nanga chitong dun edja phan lapen media bang phubang pidumanta nanga chirap dun je phansi nilitung ahin pen pachini pondo kardok Mentila TV Center DAV School ada kacleng atawar akele ke heno parpika jok kacleng ara datum kisung ke phonang abirta nangle labang so atawar kili kaprang jong sangti arlong thokpen tawar kasalam chia phan pangcheng bonta sangti arlong ke thokpen black topping ke klam kledera jok non ke langkilia hosi manderna Tawara kele ke nopar pika jok keng pen kidamata kacere nanga song sido. Song si car, bike, scooty lapen auto rickshaw hui kacelenganta akisung do. Lasi labang so tawar komentu si kaslam kapatang jimapu rat atum pen non kacari pon bom asal karapan towa celang renti. Non malam sto parapan bir tamu ington iksenang. Madam, aprangsi kado kowe Karbi Anglong ada Tuhan isi birta keme nilimen longsonin jai lapen el sabso nilang mari Tuhan na juniri bangla pulo nili asabso kulat cingku adim kulat amen ke ingjai hotel masinali Tuhan isi ini birta keme do harso birta bangke number 1 bangke truck driver teman ans tame anam mate ador kijun pensi ok ans tame pachopon ko ador lake ok an pensi harusi agat ole tuisan harus pensi chopon ko lapen ala driver pustame jas tame da RC number bansa tikang nam pol pen kopia bus driver kopia auto mehen tame da amben tikang nam pol pen te harusi ok ans tame chopon ko lapen at ke chopon ji athanga bangalalo ka ok doji lang ok doji ore lang ok ka ok ek ok ore Karbihan an kupi ma gacho ke labang ke dolablo suppose karnu
bahaji kalang dang kang moy het ten laban e dolap lo nang humri ikha lapen ako nang tum system nang visit ikha pardon আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Dihena mo phit puthot beer ta long wang thuik long. Dipu ward number 10 kaparlo rongkang jang mohori dera timung arong kedo sar sing terang kensara ke so kacholong lokajok se kachalang japhan kisung kachetong na. Keso Kimejia Phan Tebok Head Dipu Medical College and Hospital along Penang Anani Pen se Chelang Dam. Sita Cancer Keso Pu Dr. Atom Kapang Tekapi Guwahati Bibarwa Cancer Hospital along an se Pachelang Dam toy. Hemrit Kave Kiduk Derajok Guwahati along se Kachelang Dam Japhan Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang along Katuning Ridamajok Kerab Dil Japhan Lamchak Chepido. Sita me Guwahatian ke so abang aphan kate ponji aphan anta dangka maha kadore ke doko kajok council along arpu ke doke theke dingatum lapen karbiang long arat aning ke me pen ke so that sar sing terang aphan ke rap kapajir dunji aphan ke so that ahe masor pen katuning ri patu ini sarsing terang pu. Oh, nang di tumrong ke? Demrong ke Muhuri deraro. Ini rong kang ya. Ong kang yang di. Nang di kopi ke soy lo pen mentu lo ke soy ke. Ini kisah ke Jun baru tarik doh di sini di kisah apa? Komentu ning kaning ne? Non peneng no. Peneng. Nang di sei celang dam lo mal nong presiden ta. Ang apa silang mana? Ini dah pu. Oh medical police pun ini silang tu. Ajak pen undi dah pu. Masih hak Guwahati je pun ni pula. Dan bagi dan dia kalau lebih dia dah. Kiso ni. Kisah bang ni dia perang ini milu tinte milu dia pula aku John dia tu kok. Pino antara di. Jaundice pen kena cancer pokok lo. Cancer. Kensar ke soy lo no mang ke. Nason lo. Cancer ke so. Doktor tu nai pu dengke nason lo cancer. Kensar. No na sinang papon nik toy lo. Non ke di borwa apa ni? Guwahati lah. Guwahati. Kiso ke komentu pening ne? Jun na ciklo. Jun ciklo ikon. Tin du tarik pen bo. Medical college long celang dam pensi. Lakalang lo. Doktor dom pito na puik ya. Doktor tu nai pu mana lagi nang tung gat cipono dake elu. un elu balam ke nili tung ke cipon ji yakong ta vendelo ma cipon tider lo. Nang di tum sokar dom pilo ke juning ri ba. Sokar pancuning ri ke nili dam le he ho dak ciem sara long he. Mana bang nang sinang pono nili ke dam tik the he. Pon lo man ke dak dam lo. Pak lang dam lo alam than dam ik le he. Amat bang hala ciem pi he. Han si hala long dam moi masing ke dam long ke bang ho dak Guwahati kene tu na long se he. Adak pensi bang cingpi ke tham le ling ko le mase. Hadak le cipono hadak damo ajat hadak dulu pulong ke bangsa tanang pulo he rap le he seta menili tung dak hempen ke barja jak kong ta big delo Dapan hempen ije ponji panan. cipon ije jak kong ta big delo Handak le ro bang handak nang rapu. oh nang rapo pulam le he seta me ke cipon de dia jak kong ta big delo Kam karbi rada panang di hampang tumpan pito chuni bikang tu. nilima nili tumhan jo supin suta ve sorlo tain ve ke sorlo ham sigi dodun la singke nili tumke jata ve kiduk ajira chong da chon me phun ho sita ke nili suta sorlo ko ta ke do ta kalin ve asomar pandong chelang poma palam le he jo ke nili sa pantai ve ta ni ke matha ke pasung ason si mandel lo jo Asi. Nili hinpen asini sara pancuning rilo CM sara pan kerap doji kang hon theu walam si asini ans
lam ta nili ke ning je o thik thik nili ke kilu ta kilu pale Pini abirta bangke lapasi kangton iklong.